Možemo nastaviti? Dobrodošli u drugi dio ove emisije AI Second Point gdje ćemo nastaviti razgovarati sa našim gostima. Dakle, ono što sam htio još malo produbiti je ovaj luksuzni segment. Ne? Znači, da li možemo zamisliti s jedne strane da se dešava to digitalizacija, AI je praktički u svim procesima, a da recimo za 10 godina imamo nekakav najskuplji hotel, najluksuzniji u kojem zapravo nema gotovo ništa tehnologije. Znači da njemu nije prisutan AI, nego samo ljudi koji su vrhunski obučeni i samo rade sa gostima. Vjerujem da će se tako nešto sigurno i događati, jer očekujemo umjetnu inteligenciju u svim porama života. Pa opet, kad ona uđe u sve te pore života, vjerujem da će nekim ljudima biti i više naporno sudjelovati u svim procesima umjetne inteligencije, tako da za 10-15 godina to vidim kao jednu dobru biznis priliku. Da, mislim da čitao sam neke članke da se zapravo javila se već sad jedna skupina ljudi, relativno mala, ali koji upravo to, oni kažu, ja želim biti low tech. Žrtvovat ću nekakvu personalizaciju, daj mi neko nepredvidljivo, čak i lošije iskustvo, ali da ima određena doza i nepredvidljivosti, možda i nekvalitete, ali to preferiram nego savršenu personalizaciju. Cirka 10 godina već su krenule kompanije imati resorte za digital detox, znači gdje nije bilo ni Wi-Fi-a, ni telefona, ni signala, ništa. Sigurno će luxury tražiti i dalje takve stvari, ali ono što će se događati, da će AI biti mašina u pozadini. Znači, mi danas možda nismo svjesni da jedan butik hotel možda ima više zaposlenih nego što ima gostiju u objektu. Tako da od tih zaposlenih dio njih će se moći baviti odnosom sa gostom i komunikacijom, dok će AI moći neke tehničke stvari rješavati. Ja kad kažem AI, sad cijelo vrijeme pričamo iz perspektive softvera, ali ajmo staviti jedan korak dalje. Znači, 2030. AI u humanoidnim robotima će moći raditi neke fizičke poslove koji su danas u turizmu isto fizički teški. Ne znam, dođe roba, kašete, treba ukrcati i istovariti. Znači, to su poslovi koje za 10 godina vrlo vjerovatno ćemo imati, nakon što najteže industrije iskoriste humanoidne robote, da i hospitality industrija u ovim, ajmo reći, skrivenim kucima organizacije koji su mašina koja podpire luxury, ima takve stvari. Koliko bi turističke zajednice mogli iskoristiti umjetnu inteligenciju, recimo u nekakvom segmentu promocije turističkih destinacija? Ja se uvijek sjetim jednog use case-a, mislim da se radilo u Gruziji, koji su jednostavno došli, sakupili su sve podatke s društvenih mreža od svojih gostiju i na osnovu toga su napravili nekav prijedlog kao nekav prospekt za buduće goste koje dolaze. Znači, ne ono što su oni u zemlji mislili da je interesantno, nego ono što su ljudi sami dijelili, tegirali i tako dalje. I sad se to diže u teoriji na višu razinu. Da li to možemo očekivati od naših TZ-ova? Pa mislim da možemo i mislim da trebamo to očekivati od njih, jer došla je ta tehnologija koja jednostavno nam omogućuje da vidimo šta ljudi pišu online, šta ljudi imaju kakve želje. Mislim da turističke zajednice, upravo to što ste vi rekli, Aco, trebaju skrejpati sve informacije, vidjeti zašto neka druga turistička zajednica je uspješnija od njih, zašto je neka druga zemlja uspješnija od njih, kakvi ljudi tamo dolaze, i prema tim svim informacijama i podacima koje možemo danas prikupiti jer su javni, jer imamo tehnologiju koja može ih vrlo brzo analizirati, prema njima prilagođavati ponudu i dovlačiti te ljude umjesto u te zemlje, dovući ih kod nas. Tako da mislim da je tu ogroman potencijal, jer vjerujem da pogotovo Hrvatska kao zemlja i županije koje imamo, da ima jako puno za ponuditi, da ljudi tu mogu jako puno vidjeti. Mi se slažemo da bi trebali, ali šta misliš, da li je to realno? Evo, iz svog nekakvog iskustva. Da, iz mog iskustva u Hrvatskoj puno ulažu u marketing, turizam, što i treba. Ono što je neki nebrušeni dragulj Hrvatske je u biti e-visitor sustav koji sadrži jako puno informacija, koje se mogu depersonalizirati i iskoristiti se AI-om da se automatizira marketing. Znači, zato što trenutno marketinški se ide klasičnim marketingom online, kako to već se radi od kad je internet tu i Google praktički predvodnik, ali ova kombinacija bi mogla omogućiti ciljani marketing, možda ne nužno personalizirani, jer ćemo morati depersonalizirati informacije radi toga što su to privatni podaci o osobama, ali neka tržišta, neke regije s onim što vidimo da oni koriste, traže i tako dalje, moći ćemo puno preciznije targetirati, što onda znači da isti budžet
će moći ostvariti puno veći efekt. I to je nešto što je prilika za turističke zajednice na razini i malih i velikih i državnih. Ja opet mislim sve što ste rekli stoji i mislim da tipa naše Primorje jako ima razvijene turističke zajednice i cijeli taj marketing. Ja vidim ogroman potencijal i zašto ne bi Slavonija, zašto ne bi Međimurje tražile neke nove tehnologije s kojima će privući isto ljude da dođu tamo. Jer mislim da i u Slavoniji, i u Međimurju, i u svim tim kontinentalnim dijelima Hrvatske ima jako lijepih stvari koje se mogu vidjeti, a niko ne dolazi. Iskorištene, da. Meni se jako sviđa ova ideja sa e-vizitorom, ne, iskorištavanjem podataka. Ja sam siguran da tamo leži gomila vrlo korisnih podataka. Pričali smo o promjeni paradigme i poslovnih modela koje će izazvati, apsolutno se slažem, umjetna inteligencija. Da li mislite da će se ostvariti neka predviđanja tipa da će nestati klasično pretraživanje na Bookingu ili na Googleu i tako dalje? Mislim da neće, ali će biti dosta agentificiran. I mislim da ćemo i dalje ići na Bookinga, ali kroz pomoć našeg agenta. I da nećemo sami ulaziti u aplikaciju, upisivati šta želimo vidjeti, nego da ćemo to sve raditi kroz komunikaciju s našim agentom, koji će onda za nas filtrirati naše najbolje rezultate i onda ćemo putem njega ulaziti, gledati slike, vidjeti šta se sve događa i šta želimo vidjeti. Da, jednu od prvih verzija ovog što je Google najavio da ćemo ovog ljeta moći svi imati dostupno, možemo već sad na neki način isprobati ako na Google kažemo AI search i zamislite to, ali da je napravljeno atraktivno sa super fotkama, sa super videima, složeno kao najbolja web stranica koja baš vama paše da je vi razumijete, bez obzira što trebate nositi naočale pa će vam staviti velika slova i takve stvari. Dakle, mislim da će ići u smjeru da u biti prezentacijski sustavi će biti sve manje bitni, a sve više ćemo morati fokusirani da pružamo informacije agentima ljudi. Znači, mom agentu, mom džepu, da on dobije informaciju od onih od kojih ja želim ići na godišnji odmor. I na način na koji ja želim to pročitati. Da. Da li je umjetna inteligencija najveći stroj za podizanje očekivanja kupaca u povijesti? Jer ljudi kad se na to navikne, šta će im biti moguće već danas, a kamoli za 2-3 godine, neki se boje da će to toliko podignuti razinu očekivanja da će to biti nevjerojatno i zato i nepredvidljivo s druge strane. Da, to je zanimljiv problem i mislim da se čak mogu i složiti s tim, jer ako personaliziramo ponudu do krajnje granice kupcu, a ne ispunimo to očekivanje, to jest automatski s tim personaliziranjem ponude podićemo očekivanja gdje će biti možda teško i ispuniti. Da. I mislim da će to biti problem koji će se turističke firme morati stvarno hvatati u koštac i da opravdaju očekivanja koje je AI sam nametnuo. Da, znači ono što je YouTube napravio na neki način da danas je očekivanje mladih ljudi do 12 minuta dobiju informaciju, a ne duže od toga, u biti će napraviti AI kod ljudi u kontekstu dolaženja do rješenja, ne dobivanja informacije, nego dolaženja do rješenja. Znači, ljudi će imati očekivanje da će u roku od par minuta moći pronaći ono što im treba i odraditi, booking, rezervaciju i tako dalje. To je nešto što, ako ne uračunamo vrijeme kolaboracije, na primjer, jer obitelj često zajednički donaša odluke gdje ćeš na godišnji odmor i slično, ali će moći agent od osobe A i B znati već preference tih ljudi i pomagati si unutar obitelji. Ne? Tu se vraćamo na ono pitanje, da li je nešto optimizacija cijene ili je diskriminacija. Šta se zapravo dešava, da li ćemo imati primjere kao u avioindustriji gdje su oni sa različitim načinima dizajniranja stranica i tu se uvijek postavlja pitanje da li su kupci manipulirani da kupe točno u određenom trenutku po nekoj cijeni. Avioindustrija ima bila istraživanja, zaradili su tipa $100 milijardi više na godišnjoj razini. Samo zato što su prilagodili nekakav proces, dizajn web stranice i tako dalje. Do kojeg trenutka mi govorimo o tome da je nešto nama optimizirano, a gdje je neko izvukao apsolutni maksimum ili je prepoznao šta možemo platiti? Mislim da sad već kroz sve te društvene mreže imamo apsolutnu maksimizaciju optimiziranja kupnje, gdje šta god da pogledam online mi izlazi na svim mogućim društvenim mrežama kao reklama. Gdje sad dolazimo do tehnologije koja automatski uzima sve te podatke, lako ih obrađuje i meni ih izbacuje van, gdje mislim da onda dolazimo isto do još veće te personalizacije, šta god da smo i pričali, šta god da smo gledali, gdje god vidimo da ima neki interes s naše strane, mislim da će umjetna inteligencija nam moći ponovo plasirati kao opciju za kupnju. Da li ćemo to regulirati možda? Morat ćemo. Kao što sad čovjek koristi sučelje web stranice za informiranje, na primjer, i booking, sada će osobni agent tog čovjeka pitati agenta
AI agenta te kompanije i oni će raditi pregovaranje kod cijene i svega. Jedan i drugi će čuvati interese svoje strane. I čuvati podatke nekakve. Tako je. Znači već sada imamo situacije da neke kompanije neke podatke žele davati kroz svom AI-u za pregovore sa kupcom, ali ne žele ih davati kupcima direktno. Zašto? Jer to je isto onaj posao koji su radili ljudi kad su pregovarali s kupcem o prodaji nečega. Ne? Tako da, mislim da je business as usual samo na razini AI agenata koji čuvaju interese one strane za koga radi. Da, to će biti zanimljivo kao postaviti podatke u svom agentu koji zapravo radi obranu s jedne strane i napad prema, natječe se sa drugim agentom oko toga da će zapravo svako optimizirati za svoju stranu. Tako, mi imamo sad, mi smo IT industrija pa prvi koristimo ono što nudimo. Znači, znamo da sad već možeš imati agenta koji piše kod i agenta koji kontrolira njegov kod. Znači, zašto se to ne može u drugim stvarima? Može se i to ide sad i u druge industrije. Koji bi hrvatski grad, recimo, odabrali kao prvu AI destinaciju? Koji mislite da ima najveću šansu? Ja mislim da je to, svima pada na pamet Dubrovnik, pretpostavljam. Tako da, ako sam dovoljno i dobro istražio, mislim da oni već imaju brojač ljudi za Stradun. Tako da mislim, s obzirom na takvu kompaktnu lokaciju i svu silnu količinu novaca i turista koji dolaze tamo, mislim da je Dubrovnik idealan za to. Ja ću totalno lokal patriotski. Mislio sam da bi mogli u smjeru Istre ići. Reći Istra, ne bi grad izabrao, zato što grad, evo sad sam se vratio iz Dubrovnika, Dubrovnik je prekrasan, ali otići u Konovalske dvore je isto neki doživljaj koji je izvan Dubrovnika, ali je u tom području. Mislim da trebamo gledati te područja, mislim da Istarska regija ima tu puno prednosti da napravi jedan iskorak u tom pogledu. Od toga da su tamo headquarteri mnogih vodećih kompanija u turizmu, do toga da je bila inače kao regija predvodnik u nekim inovacijama u turizmu. Što bi, evo, kao nekakav savjet, što bi dali našoj državi ili gradovima ili turističkim zajednicama, što bi prvo oni trebali napraviti u tome povezivanju umjetne inteligencije i turizma? Koji su prvi koraci? Ja mislim da se prvo mora dosta dobro istražiti tržište, ući u razgovore sa raznim providerima, pokrenuti pilot projekte, vidjeti što radi, što ne radi, što funkcionira na našem tržištu. Mislim da jednostavno se moramo staviti out there i vidjeti šta ljudi nude, koje su uopće opcije i što možemo napraviti da agentificiramo cijeli naš turizam. Jer mislim da bez toga samo lupamo na prazno, a u principu mislim da piloti koje bi se mogli nuditi našim velikim firmama i državi, opet bi došli po relativno niskim cijenama s obzirom da je nova industrija, svi se žele dokazati, a imamo priliku ubosti nešto što stvarno može promijeniti cijelu strukturu poslovanja. Ali neki će i zaraditi možda u cijelom tom procesu, nadamo se. Prvo, mislim da je važno da otvore dijalog i da budu radoznali, sam rekao prije, kao dijete, i da to naprave brzo. Zato što neki ljudi znaju reći, kod nas je, evo, dolazi ljeto pa ćemo sad lagano, ali u biti mi ovo ljeto se moramo spremiti za naredno ljeto. Moramo biti iznimno brzi u tome, zato što druge destinacije to već rade i biti radoznali, vidjeti ko to može i zna pomoći vam, ako sami nešto ne možete naučiti, istražiti i krenuti u neke pilote, vidjeti koji su preduvjeti, gdje smo sad, što želimo dobiti, pa ajmo napraviti neki tijek i plan za dalje, jer to je disrupcija koja je tako jaka da nemamo vremena čekati i čekanje je veliki problem. Znači, krenuti s nečim je čak bolje nego s ničim. Slažem se, ja sam isto dosta puta zapravo upozoravao upravo na taj faktor brzine. Nekada i slažem se, važno krenuti sa nečim pa onda iterirati, prilagođavati se brzo, pa u krajnjem slučaju tehnologiju prilagođavati koja se mijenja putem, kao i dok mi nešto upotrebljavamo, zato što je možda trošak čekanja najveći. Tako da definitivno zanimljive poruke. Hvala vam još jednom na sudjelovanju u AI Second Pointu. Sa ovim ćemo završiti ovu cijelinu, znači umjetne inteligencije u turizmu. Mogu najaviti polako i sljedeću temu koju ćemo snimati, to će biti umjetna inteligencija i sport, da vidimo kako će se sport mijenjati pod utjecajem umjetne inteligencije. Puno hvala još jednom svima na pažnji i do sljedeće AI Central Point emisije.